nonapor Karbi lo Charlie Asang tong sekot pen Karbi lo Charlie Asang sai hemalong media korte depan pichop hapon laso chop hateng pen media korte tu nanti tong siapa nal tuam pan kecengsi kacoro pi bajero ini niltum atheng no pen niltum aru kacoro kapajir niltum do niltum damtang tarik reheni laso ceklo niltum Karbi lo Charlie Asang Central tiripi kangdang amai kacep hapon laso kacep hapon along district committee alo claim district committee leader satum branch committee leader satuman itum searching teron langkung habe along mai dopon lo halo so mai long nancitong dun tek apotsi nal itum media thing open addo gabe solando kalgango radhan itum kachuro idin jokan idin na temhan chopalo lasin itum nan kecensi addo gabe tin ala soali nancitong do apaka nilitum nanitum han nanitum open roden ini nilitum lasolin no paklan tundo nitum hala soali bangke nitum ongdong amulo kacotong lo hala soali district wise nilitum lang lokalite untuk district committee ke bang Faruko wang lo bukan district committee kan bang Faruki Kajima district committee kan bang Faruk bang lo Tongsi Bukula district committee kan bang Faruk sira bang Pakai dan Hamil district committee kan bang Faruk sira bang Pakai bang lo satu kali Faruk kan Faruk bang Faruk ko bang Faruk ko KSA aliga sebagai member semacam lo ini laso mai dijelaskan kenan media nanti channel boy nanti long bangke ada KSA Asong akapek atau documented ini semua mungkin tentang general secretary lo alang tung press release kalau press release lo mungkin kupasun kupalu kado alam aklang kenan expiry dispute lo kado lahai aklang do hala dak lang do ke la kumati expiry dispute na kumati komisi komisi mahala bangke kado ke selang do rat ka ini mana itu media ko itu kami hala bangke ini dan naik kami kado ke selang do rat kan ke aklang ini non for ketika ada lekono dak mungkin non nekha ka yang itu lo mungkin full pleasure body do dalam komisi itu bangke la sanction komisi itu pasti hala tumben bangwal boleh deh hala bangkona members itu mah hala dah bangkuan muluk pasti mungkin hala ke forma hala bangkuan komisi itu ini dulu hidup ini hala tuani 9 Januari alam sila tulo 9 Januari ani bangke Nulifan documented Nulifan bisa ada karena ini 9 Januari ani si kita pastulo kolam ke paklang walang tu yes kalang lo 9 Januari bangke latum student and youth meet si latum chepalo lata Aisa Arwai pen akapre ke isi ini SYJ pen kapre isi ini asong dothai hala so asong pen si latum ke students youth meet chepalo hala dake KSA amen bele students youth meet kepada gali apo se hala bangke la tung kacekrong hala tung keneje thaba bangke lage troy credit nei lage ahogalam kali to bangke ni tung ang thino basi nang khan pakla dum hala swani nang to ajar nang tum channel hoi long ba nang tung kapre social media long punon paklang do ada ke mi amunit angmung kiting munit kan ni dundun pensi KSA convention hala da penan ke thang do penan tum ke kanije do la sonda do Lumding men si ke wan ma mia atum han Lumding men wan tak ma buan KSA meeting kule Lumding men mia wan tak ma budak penan ke thang do hala so apa se hala bangke lagi KSA members tum kali KSA committee kan hala bangke convention ke do kali poti hala tuani kacengwai ala bangke la bangke ahok kali ku bangke na kan ini nil tuhan ke bok ala to ke bok bangke committee
kachengwai pen claim kali apoti alja hala bangke itu manusia kami lang tinik kabesi inside ni apolo no ini lang lo pulote KSA ke CPI la party along si doverni puke na hokta ke tolo Marxist alam le puno Marxist amekha mata CPI back lo puke Marxist amekha mata ini Marxist along pulote ni tum ala Marxist long chini ke long teng pulote hala bangke oppressed people dage kaya kisung ke der het arat duk der arat han karjap tigi song bote hala dage thanlo indum non dala so ateng na tinil tum non ta hal la so ateng na tinil tum non ta claim bom lang itum da non mata nitum constitution law nitum motto mata we stand for oppressed people takut bang nitum non ta to chetong sedar lam le pu kita nitum nat kosong denglong lo nitum chetong nde non recently pijar alam kia tum pijar alam ki long sedami nitum timbe nitum sepen kado ko nitum mata kada kheroni chariali long ke nitum amata ni mithang pen long nitum kado we tin nitum ada dam tin nitum protest hala to protest long ke mai star pen hada decision aten pen when dia ni se pa amsin along le to na hada pen wai nang security nitum hala soani kan tin tin hato kang ho pen nang tum kado we da long hala to ame mai long mata nitum song pen pen ti ko na ke bijar along le long one ma jeri area de tin hala ma ke wa to pa long pa ni ko ni ko la mande pen la da pan ke kado we to lang do ara kado we ara mati to pa lo ko ti da ke bijar along le long ke din me ni ko na ko da ni ko la ti ka na sida ko na lo to mi ti mo hala to po to jen tin ko na lo hala to po to tapi kate song lo le ko ba ka prela peri alam le ko alam tin ke peri no en kate song ke tin den nane bang komputer resmi ke papa lam ko ni hala ma ke so ni ke ini da bang ni da ya rin to ma ke ini jen tin ba ke KSA amai ku kate kro hala ma ke ala mi tha ma den israeli KSA ala ma ke not bang ni kan KSA semi la to ke thari ka bari bang la ma ke so ni ke na ke ate ini aja lo kono da amlong ke por ni ala KSA kan no sudah non jala ke KSA kan lo kenala bang ke non ke channel party lo ke na ke member ini ala ke bisa ada ni KSA member ni apoti ala KSA pan ke thari lo to ka bori bang ke la KSA pan ala ning ha teng ban ke claim ke thari pen Karbi khai pan ke thari anti KSA anti Karbi la so sai ke claim bang ke in ton nai personal ma theng no pen ke bang jiani ini mo alam dokok pulote amithang amlong Tv9 lo jen tumu sedame amithang sa dai ji ani ate Karbi khai panang ke thari bang ke la ke ton serak ni Karbi khai pan ke pamang guji apan inot bahni chatong ban KSA apan ke thari bang ke in ton serang ban ini nitu majal kuno nitu me inglong po KSA ta dari chiki meten tong jamsona rotum samsona rotum ban niltum penan cheng YC niltum kaching rumi a platform of sedame niltum ke wangye pan tumbori lo ini abatai tin along tin sedame la CPI la party tum ametha party jung han chama ta pe KSA pan paching room long le la so bidi ke claim bang ke in tong serang ini report lo bolote ching room der na ka feresi la hai mo bang ke la hai sai bang la tum claim lo ini tum yes isi apor ke ni tum claim ra pelo CPI pa yang break hang nang ke ni tum claim ra pelo Dr. Thomson Rongpi alang leadership ko ke em break hang nang cheng lo em 30 department MOU ke wanan deng on ba university ke hang on same Dr. Thomson Rongpi nang lead pen untuk KSA pen university ka chong lo pada untuk claim lo sida non apor ko ke CPI la party si ruling long ngang ko bang ke lage
imang ko man ni apoti CPML party long kan make itu masih non cari bom Dr. Piliran yang alang ke claim ataya mo mesen development atam ke claim border kacerai koma asai ke claim bensin lo kapre education amu kapre through Japan bensin lo kapre alang ke claim kita mesen tek long ba jo alang bensin ki cetan mesen alang pen ke claim rabji apan itu malang pen kategori itu ini hala suat teng bensin ini niltum Karbi Anglong Arar Pandami niltum hala suat aprang dan tum lo inu damuni sai ke claim kang tu muni along ke itu majab bercini ini Meghalaya kono ini Arunachal kono ini Mizoram kono ada ke leadership akan ke pasal apor pipi ke claim long apor pipi ini Karbi Anglong purkimo lang lo pulote ningkan krep ko ke madu pana siam pamanong itu first CM da itu mahala data itu ke ningkan ko claim long second CM handa ningkan ko claim long lason si itu long purkimo lang lo pulote ke claim kangtu ke claim hai abdom ke do mune handa Dr. Thomson Rongpi Ari kapre texture ali dar kana itu claim long le lahai ke kangki do non sedame la so tim long sin nang tu mandi along ni thang tu mangke iltu majap pena seta Dr. Tugram nang alang ke claim hai ke claim kang tu ali dar pena ko se alang ajap si si iltu nang tu mati no ben thang si ala amlong ti jen sing timung sumit timung alang itum KSA pan ke thagi la so ka bor ti along mangke solang do Karbi ratum ala so alang tu malam enan ne alang tu ne cobai la pen ala ho alam le kan jigali KSA abangke nitum isivet sido pen ke thagi madule thagi busda hala bangke adai channel busino mathenu ben tum ko tum tante hala tum nale tum phana pulo Lumding Road KSA mate Thomson Rongpi Ari hai alang le tum KSA ke BJP ka KSA puse alang le tum pula sinali Karbi Anglong rar phan tada pen pisi puji dak nilitum nili ke aprange da CPML pen claim ra pe KSA long solo hala so hot bange nili presidency ke man hot alang tum nili phan membership anai kolam sanang pulo membership anai pulo de CPML pen KSA ke a difference do KSA ke lage separate body independent body aposi political party long chupok don degi hala an bange nili kroi kre aposi ilia CPML party pen bange wangju laso kaddo gawe chengwai sar pen si la bange decision lo pen laso teng na sin tum chekroi lo non sidame nitum munitum puthai dawe CPML kallo nonge BJP lo puthai sida dake BJP alam ade niltum damtang 63rd case mahange thegani Karbi lochar ya song mahange thegani si nitum Dr. Tegram han Karbi no chief Karbi no CM han nitum alohi aman ben tum nam han chokha kono laso e chokha kono ten Karbi no ara penan tum kemang hudo kemang ha soda penan kemang hudo atum ke hanglong dami no event mukrang beker kosano alang YouTube channel long anda alang mithang mata ini ma hudelo dami madam de ma hok i mandi maman me ma balang kan jero si hala so lang lo pulote da bangke itu mithang mata wangli ma daulong sida lang inot kai phan chinghon pe KSA phan chinghon pe galida nitu malang wangsi alang tonghan hala so mailong pen dak hem uni dok hem alang TC atangka council ben frequency hem kini alang chapilo ini hala so lamcha teng ben non ke nang tung gale ke gong ala so hem tane ki bom lo ketang yang deng long sedelo 70% bagi ketang sedelo si hala bangke prajin ben tang ben dak Karbi ala datum tesme ke lo ke chali ari so jan tum isi occupy isi hem mesan hem long ko lo ke ini lada la so dim long si ni thang tu mang ke si PML long ke dake alang tum long si KSA tami member en lap ni pudo tapi ni ke itu methang mata si BJP a meeting long ani sinata CM sir BJP a meeting long ngu ni pedang hang BJP a membership en nai pedang hang ni aposi lada bang ke rat le pusita la so dim mang ke la ke lai
di pina posi itu na so di mangi cekrong ke ai KSA ke separate body si dolo independent body lo CM sarjong si claim chok che do polo de CM sar khane me any time itu ne ai kian si claim phanda ready lo tang te alang litum na litum kan karbok pon alang litum ke election ke damta election ho tame election ho or ok lapson keron ke bak lapson si alang litum ke campaign ho ke claim mandu alang tum karbok pon labang so buta na lipi silang boy for ok keron Karbi lo charli asong pen si horo keron hala bangi kalidaji he Karbi lo charli asong pen an abangke ok keron ok pi hala ge kapre lam sta hor keron ban ge lage declaim dia sai lo posi hala so ki chetam thap bangi la bangi oh kali posi la bangi ton nei posi ne tum chen ateng no pen tum pudun lo tang te alang litum yo si chipri pre polo tang te na litum pi action LG alang litum lang non sumit timung alang litum KSA phan sumit timung alang tum la so bangke lagi chipri serat nei chipri pre bolote la bangke lang tum adai chani mu dam pre dam to nani pini olok bosa ala bangke la bangke ami thang sa dai chana ni tum alang phan ni tum naina ni tum ha pini alang tum ke paklang thabateng alang tum pini klender thai dolo da ni tum bangke whole set ni tum sidolo district committee dan tum sidolo branch do an dan tum sidolo iwa alang tum convention ke ala Karbi students youth convention kune ko samne amend the year students youth meet ko ba students youth meet la so ka che phalong dami na madua member da hada kawe KSA member jung ke claim be ka tung ge hala da ka be bina bosi ala alang tum ke claim bang hala ke kali bosi alang tum ka cheer thap hala bang ke amlong dami ington ni ba sumit ba jensing temu especially jensing temu la bang ke alang adai cheni dan chipri serak re polote Karbi solang do arat sedang alang tum hani bang teknik besan tu sampai Karbi yang long alat atau mampu KSA paling tipik boleh tapi nam terang long semua tu KSA kita termeja long terang long rat mangi tadi tadi di situ tapi rat paling pasti nam terang kita rat paling pasti kacep bohong konti do ke ade klem nang kok ti do aposi la so por hote ni tum che bohong cheng chek ko gali che pakeng along ade do che bohong bino gali za tak ade por hote la san nang ti do ko thai la ba ke sia song pinalo posi la si ni dang bong lai do ko thai ade ke maturity ka ve pen por lo ade ke song ade ke mun bahini ke song decision pen individual la son ke chen do ko thai alai pen se la hai man de thai sta la son ke wang dia ni bange la son an ke man me dedi en Karbi arat asong posi Karbi akai asong pina posi da bange la ke ni ki bi nai ala ma kai ke tame KSA asong a jab thik ni kai ke tame KSA asong long do dun thik ni bisna tu asa koroi tumila so KSA bang hede isian karbok dengan itu kan ha madana tu nanti maru bang hendam tak sikit her ihap lapen kitne daim sikit bo ibu so tak ni ko bo igen ya setelah labang ke nil tum alam tum ke hala sorni ke sengder lo cingkinang cemainang kolam dan tum da che than lo alang tum along office tame dam lo office tame dam betsi KSA ke father thakri no KSA ke arong ong lo aro ki ong pe nampar aro papat nang nilo posini tum alang tum han cingki che thanang pen alang tum pu ateng pensi cingwainang kolam tum pu lo so chengwai ipan wang weda la jani si ahem dan dam mang ahem dam dan hadai kidnap tai bugali ta nang posi wang weda ma min ma itum ge song ge alam song ge aru chithak nang ne posi nang KSA da gali bina ko jensing timu especially jensing timu nang KSA da gali lo posa prang isi por nang klem no talang e non pik arbai si klem no posi nang ge arbai si klem bina por nang ge chengwai nang ko posi na nang du nang ko lam ka ne dam do masih alang metang se nang chipuru no ada ahem dum ta do iso mata do apo ta do ado be family theng no besi barong so no bani ta do
masih apa tu na akhir masa tu kado biar nanti pulang si mau pulang na office pulang na pulang saya akan pulang. Dah halah suti office bang wesi, dah tu mangai kaprek step si danong. Ada mangkin tu maru karbok tu yang bang tang nangi kidnap ni nangi teng nangi cogi pulang si pusita. KSA song mangke lason mani pan kidnap di mani pan teng cogi halah pangke lai na hokta lason ke claim jawe. Jika cengwai pan platform yang kewang, nani ceng ini cok cialong cengwai nang, nanti akan ke kandang, lah office wangi, asal kami asal cengwai ya platform pan ke kandang lah.